ke expert committee nak beda berke reservation policy dia nak kalian kecungi ayawan wan komit itu yang lalu juga parti lalu di MLA Bedong Lenek Meron Mon tentang ini sebagai parti leaders dia asyuk apa tentang ni gue akan beda berke reservation policy ketika isu kemelaktik na ke jimut ke jipakan jong ipat ba no jong shnong na bon di snem but donru ke jing dawa na kaliang jong political parties na kaliang iseng halang yang jong kenhon repair but what accusation to mengidon kami ban review ya kenika reservation policy tamar ba kadang ke jing semua bakla na kaliang jong bebut malam ipat ba kebencim snem hadin ba nakaliang tu sarkar ka kwat yang jingyalang jongki political parties baro manpan ya ka jing ai jingmut nakaliang jongki ka bede marka roster system marka reservation policy dan nakaliang jongi nilai syong kerke nilai syong adu kuma khat sau tali ki meeting nakaliang tu party jongi ka bang ya selok lang bat kini ki legal experts bat ki academicians bat rawakat jong jela bat hadian mengilaya syong nilaya wanra ya kini ki observations wah ya kejing pensau nak kalian jungi hak baik dai ka roster system bat ka reservation policy di mencip senam hi hadian ba nak kalian jong chairperson jong committee ila khot ya kita ki seng mo man ai kita ki ai jeng mon ke nak kalian jungi hak khat sau tarik jong mulai Julai arjar arpulai ila sambit ya kani kecing ajimut nak kalian jongi nak bedi buka roster system but partly kimat nak bedi buka reservation policy de kata ngila dem ai nak system but men kani pada hadian ba wan kani ka expert committee begini gijo ki observation si bagi ai mencip senam mana tu mencip senam tempatan ba ai nak try ba ai di tang dalam ini parti UDP ingila sambit pian ya kani ki jo ki observations nak kalian jongi bat mentah kesingi ngelayo banyakkan marhamat bat ki members jong kani ke expert committee bat ke ba skotenat ke lomba halor ki jing ai jingmut nak kalian jongi ni lapan sko ba sia nak kalian jong ke expert committee ro dari ban simkia halor kita ki jing ai jingmut nak kalian jongi tamang ila pen pau syai kedar ba nadu basnang habangi frame dan bagi talk yang kita ki suggestions but observations ni omba ka reservation policy hi kadai nak benta ka jingmentoi jong kini ki patpa riulom ki jongi bok ki badang sadin de hakane ka state ki jongi ki sudan bok idon ki khasi ki jantia ki garo bat ki yo adu berapa persen bat kadai ki jing start jong ki nong elam ki jongi nadu ki por ibla letno sedang kat nice banyu ku armo dan ayah kam hak akan digerukom di hadian pada bakami ki jing skutu bakla si ke perception ke bengi ong nak kalian dapat ba ni nak kalian dapat parti ni kuat bakal dibangun kita ada review kadang ba upat ba aru unyo e ke jing syai ke batikna aku ini bukan reservation policy ndai ban event dan nyoben yanu yunuru namar gimwa ban discriminate inu mo idon ki judge unriu ani khasi jantia garo mo imko ban discriminate but ni kwa ba lada kali ke expert committee ru la syai hadin ba ayo yang jing ai jing mun bagi kanhun ko per kan wanra da kata ka formula ka babiang kan ban yang hunlang baro klem da create ya kata ka conflict dan ka friction dan ka jing yang semua jing bom yang sutu jing mun apeng kini ki kenhon rupiah beton kini ka jelah jungi dekat bangila hi nak kalian jungi ban persyang ban ai kita ki jing ai jimun ila persyang kat bangila bat syukwa ban kenmau ya pi ba hosnam arja arquar hadian ba ka high court kala ai ka direction ka bede ba roster system kan syukwa ban wang ni ba ni nak kalian juga parti ila ai jimun baya ka roster system nomor ba ibon ki kenrum kenram beda berkani ke reservation policy nomor kalong link lang tadi mengimpat don kata ke roster register it don't come ban implement ya kani ke roster system
prospectively nandu bagi penmi ya ketuka ya penmi ya ketuka order mo alajar apulai mo dia kata ketika jingkwa nak yang jungi bagi lapat semua bagi mendai ban paiden tambah ngidai ban ya cakmat kan dia hakabai dai pada ketika reservation policy kita akan tu kami telikimat bagi labo nak yang jungi dia kumala kedau nak yang jungi ni kui kedun ru ki omba ka ST population mo akan ni state ki jungi kelakio dia namar pakai ST population kelakio tinggi kuat ba ketika reservation policy ya kabha kaba de banyo nak yang kasih jentia garuru kade hiban kio namar ba ladangi pet hari India baro kawai mo na makaka yaki ST 0.1%, SC 1%, OBC 0.1%, kani kamdade kadai nak benta kini ki disadvantage nani ki ya inadequacy of representation mo kini ki services but ki benta ki boper nak benta ka jing tentiu ya kini ki kendhon boper dia nak kalian ke jungiru ni semua katkum ke jing kiu jung ke population ru kini ke bahar ru kadiban kiu lang ken among ini kita start jong ke expert committee pada ban pet ya ke census data kalau komponen ban pihak akan bagi ban kini ki kategori boper akan dikejelah jungi nomor bahkan ni ke reservation policy lu kadan bentah kalau link lang ini setai mo tinggi ong akan bagi ban kini ki educational institutions akan bagi ban kejing thum ya kino hikai mo kani ke reservation policy kini ban long open ki kasih janjian kau nomor ba nimpa ban compromise ban ke quality of education mo ikwa ban yo bit mendon hak educational institution nomor kan mau kejing era yang ni ki samlah kan ka jela kejungi aka bidi begini ki professional courses tu ngi omba waktu bandai on the basis of merit nomor ba aka bidi begini professional courses dalam pi no yuta bayo tang 10% dan 10% dia akan long long ke bawah kan ini semua aka bidi begini professional courses tu kaiban kan kata berkom dia hakabai dai bat kini ki ba kham duna ka jingyo kumalong hari India mo na luar pangiladan ka reservation na mataki SC ST bat OBC ni don ru sekali ka reservation ke bami hakabai dai bat ki economically weaker section tingi ong kumju hakani ke jela ke jungiru ki bobon ki long yeng ki long sem ki baduk ki ba shitong ki ba janjar te ni ka ya kan ni ka committee bahkan manra ya kan no mechanism ban identify kan ya kum kita ki long yem mo nang ba nakal yang jo kini ki reserve categories mo kita ki ba kham sa dien ki ba kham duk ba ka jing yo jo ki kham duna nin ham ban kham I preference nak beta jo ki kan te hakabai dei ba kini ki institutions ru ki ba run nakal yang jo kini ki Christian missionaries ba ki we mo tinggi ombak ketika policy kemudian ban apply kan nomor ba kini ru adon na sistem akan dor komen penyat kini ki school ki institution joki bon teligi snem for many decades bata de ki lasu tu ba akan dor komen penyat ki de nak ni kata ba ngisko ba kemudian de ban apply sikini de sekawai ru kebagiban nomor bagi akran hakabai de ban ka jing bomio kami jam nomor ke reservation policy ya kren sepang kata nai tinggi oma na lor ya kata kabha tum kam tum jam ke state jungi ni kren lu aku bede bat ke jington jong ki central institutions ke state jungi nomor ni ha ke 6 schedule area bat ni kwa mo ba ha ki central institutions lu ba nakal yang jong ki SC ST kategori kasih jantia garuru nginyo banso nginyo banrum akini ki central institutions kan ikini gide katukan itli ki man ki observations ka bang labo akmat jong ke expert committee nakalian ini